Matthew bung som na gup sang som na tumapana sang som ni tum sung he tu jing ka ina ke hodim diu he atu pi chu le Jesu hi pathin hing chapa Krista chu hi ti he tu jing ka gospel la isim to na wa thu pi chu Jesu hi pathin hing chapa Krista chu hi ati he Ichia ni sim do na wasun Jesu hin ase ji ho hi mul chung khat da mun khat na he apui to a hiti ase mi ho hin ke hi koi a hi e tivam tin adong ine hitin sebe abangin na hi John Baptist na hi abangin Jeremiah a hi abangin Elijah ai lo wala thiem ka ho la pen pen chu na hi tin mi hon na seive atipe apai ai le nohon ke ko hi ni tiom tin adong kitana hi cha su mi tam mi ase ji ho chu chana le kilo me dan cho koi man don but wa apon Peter in an don but ne aketi Peter even na hi le ama hi ki pa loi kal do loi kum loi tem thagaw ha loi ting le abang le nim su loi ta bang hin ama hi pakai su krista do don do hai don but jeng thei pau jet jet thei tidam Michel tidam ahi je chuna ma hen nang pathin hing chapa Krista chuna hi na phong do e ti azu pakai sun wo Simon John chapa Simon minun nom na hi ai wanga ase ki chipum tele ta sa phele thisarin hi chi aphun do hi boy wana ka pan aphun do hi bove ati pe kile yaso hichi ama akam sunga athumai maya aphon do wansun Jesu sun kipa nalin ta aniye ti ekimune ya hi nang hi Peter na hi ding hi nang Peter na hi chule Peter ti song ti ne na nang Peter na hi chule hi che song pi chunga he ka ho bung ka phu do ding a hi na ho nangin na hi wangam ko cha di ka pi ding na hi ti ne sei jeng e pakai son ai thuta apun do ja chu nasata nun nom pa ati jing tuting le leya na kha chwanam ki kha di ati jing eche hi tuing ka chom chai be ding tin hicha pakai su kristan hicha song pi chunga ka ho bung ka phu do ding hi hiche mithi kho kul ko pin jong ani zolo ding hi ati a dan cho ni bangin hiche song pi chunga nang Peter nang song na hi ti Peter Greek paw hin Petra ko na kila do hi jas Peter song na hi ati hiche song pi chunga ati kin min abangin ale khil ti dham Roman Catholic ho ta san hui pham tile hiche song pi chunga tile Peter jo song pi hi ja jo song Peter chunga ho mung ki phut do a hi ja so ho Peter hi pop a hi amai tha hi wa aman leya kha wa na ki khai na ale bin awang si hon choma koi tin tuin ka se nom pen ta so hi je song pi ati hi Peter chu hi poi e ho ta san hi je song pi chung Peter chu na chu ho bung ki phut na hi poi ti pa hi Baptist song pi na ta san jong hin tin e ho Believers Christian Church Orthodox ni ta san jong chu hi guys Peter chu nga ki phut hi poi ti pa hi igel do isim lo bang chun Peter chong ki phut to ki lo so hoi ta ile tu a hele hi je song pi ati chu Peterin Krista apondo ata san na chunga chu ho bung ki sadu ai ai ta ai ning som pi Krista hi Peter hi poi ti pa chu ga ase chenam hi chi ta san chunga chu ho bung ki phut do a hi ti pa hi yong ai mi te hi a thang pi a jala jai Christian hi ta ve ho bung hi ta ho bung mi hi ta ve i tiu cho ai wang ni che nahi pathin hing cha pa Krista nahi ki alung sunga ta asna kam sunga phong do lo chu hi lo lai ho bung mi hi lo lai sol sa porin nang pathin hing cha pa Krista su nahi kya alung sunga ata asan ai lo lai aphon do hi che confession ta asan phon do chunga chu ho bung ki sa hi sol cha hol thiem ba ho ki thu sa ya kona hi che bulung ki phut do hi mitam tan e hel jivin ho bung hi cha in ki sapa ho in church hi che hi ati jivin hi loe ata san nang le ke chu church hi be
nang sunga chu hobung kisdo mong tam ti pai kido he thudo lien tai hai pakai Yesu Kristan jong sol sa polin jong na ta sau su Krista ho in hi ti chun het lo ham ati ya he ita san chung wa hi hobung kisdo hi ti pai nunga golang ang nunga ang ping tha kha chu ata san na chunga chu hobung kisdo hi ya he nang le ke hi Krista hobung hi ve hi che hi thi nan jong mi thi kho kul ko pin jong ani hu zolo ding hobung a hi ati e hobung cha ho in ho hi char so hi galatola ai le mi phalo hon su sit the in me re gama jong ho believers essential tam ta som ni lang de che hi ak su se ai wanga sunga hobung member ho wang chu phone online na ho in a kai tho tho achim di pon mu thei ho bung pa so achim wang chun mu thei lo ho bung asungwa ta san na a ki sa do pa cha chim pon online na ho in lo ban chun pathin ho khom tho tho be ti hi ki chen hai mi thi kho kul ko pin jong ani hu zo lo ding hi ya i cha har tam pakai Krista ho bung ti hi ki mu ne e cha hin Peter hi ama phon do hi poi ti chu ki che nang pathin hing chapa Jesu pathin hing chapa Krista nahi tepsa Messiah Krista nahi ti aphon do wang chu ama phon do ai poi pathin chun asunga hai ain phon do ai bove kapan bana kona aphon do ai bove ati Peter nang Krista nahi ti aphon do banga chu a het chat na pa hi thasam na lai kim aki muchin na chang chu Jesu bi ala ale nahon ke hi Krista nahi ti nei phong do tai na Peter apa trong fa asi be ki bin hele pakai sin tin sei ta Messiah hi mihim chapa hi Jerusalem a che su ding chiting le upaho holam kai ho in ama hi asu gen the diu atha diu chiting le di thum ni le tho do ding hi ti asai ki na hi le Peter sun ipi sei tam Jesu chu pa ma kai do akui do na chunga ta bang chulo yel di he pathinu sin chu sa hi be in chulo di he tia sei azu Jesu Kristan hingot at suoba atipoy aki heyin Peter sa koin setan kanong lang masiin nahi kedi nga kepal hu nahi bove nangin pathin thulang na gel po ni mim thuhin mim thil lang hin mim lung gel tam ta hin na lung thim hi alo dim wal tai atipi ga se ki lehen Messiah hi ti su hechin hi jong le Peter sa phong do tai apon do ta ji achu Messiah na to ding chi ti ham Messiah Krista sun ato ding la tho ding ho chu asei le asan thei kin lo hi chei he nang Krista ni pakai su Krista ka ta sane ka chu ti khatia ta mitam ta na sei cho ai wanga ato ding pa Christian ni ko manding pa hi teng la koi ma hi kimin be set lo so hi che ki chen Peter ni khwa nang Krista na hi e ati wanga cho Christian atho ding ho ato ding ho sei pa sun asang thei pon iti nang Krista Israel ten ka kine piu akum kuma ka kine piu ni lo ham iti imasalo the a Jerusalem ma thi jing ding ham chu thei pon te ati he che asei lo pen na pen ta si pam tile Peter in a het him hi la ye tong tu jing kong ki dong te Jesu le mi him cha pa he nang lekin ko hi itivem nang dinga koi ham alole na insung dinga koi ham ti pa he ga akelin ka pastor pan ke hi na chile na wal na pastor pau hi mina dong tale koi hi nei ti divem ama chu khati na ti diu he na saiding na nei diu ka pastor pa hi ta kile sa ta a kison pi dei ta a nei sei ngam diu nam example ka se ale Jesu koi ham nang dinga Jesu koi ham itine sei thei dem hi chai Christian hi le hong ke chi the mitam ta Jesu ka he chula Jesu ka he lai ko hodong Jesu ka he ma so huing pu he ati diu so ai wanga jui ding lang sei lesson i ma cha da ha zo lo diu ai nunga jong khu bolang khat a hel ting le akichi de khat chu ki cheng ta te ting le anop nop ki chi
ya Christian ni kwa jong hi Jesus Christ hai pakai tijong le chun tijong le han ato ding la azui ding pa thingpel ki puding pa hi ting le chal ki chi e hi cha ijil pen ta su Peter hi Jesus hi Christa hi ti phung do jong le set pathin in alung sung lo dim jong le aban ki na hi setan lo dim ki le ipitam til nang Messiah na hi le sin tho lo ding hi ti ase cho Jesus adang ki pal na le ta so ang lo na pen chu le Calvary cross a athi ding che hi che su mo zo se antichrist pathin tu ki to lo Christian abol ding su mo zo se cho antichrist setan ati jing chil zo se hi kana setan microphone hi mal se me goinan ki nei le asu sa am lo re so detail lo so khep na he cho ta ba su nang le ki ni khong na bol ding pen nong le si da nong pen lo pen chi pi ham ale school sa pon to school na kai lo pen chi pi ham school na kai lo pen chu khoding teng le chi le thep na na ya na to government service lang ipi jong chin thep na ya na khodung khan khoding na ki ngai to nang na propose pen school kai ho school kai gaya adang dang ngai to le na ki chi de na propose hi poi as pakai song su le sin ang su lenga dinga hung hi lo so ang masat na so ama hung si phiam tile tho gim ding le sadam na thisan wat sa dinga hung ai a propose pen asu mo ding ya setan na ti asu nula pa na nunga go la jong le na nung tup pen sumo pathian nung de na tup pen sumo go ana su tang go setan tin no do en katino me nunga go lo ho jong pathian lung de na bol go na sumo pa so na sumo nu chu setan tin no do en go lo jong na dong map nu chu na sumo a pa le setan tin no do en nunga ho jong holy marriage ne dinga na kitap laya ki jam ding sei jo se chu setan podo na ti ngai mi pate jong minute jong na ta se pakai su no Peter so lung se le wa setan podo en ti ing chula hi chi sei nga manga ya tula sung le pa kita lo na tam ta amin kham na thiam kita lo na tam ta ame ilang su igam sung wang ta hin om theye setan podo en kanung na che le su mo hin iti ngam na wam na bazar e kai naw ham suri kai naw ham ai lo le hoi lai hong sung le pai thu ne le cha thu ting le setan podo en na ti ngam na am chong ka ti ngam nam ti ki do du thu pi ta he na an tu ni ka thu pi pen ta su pum ti le ita san naw chu adet lawa ki phu det lawa hi le hui mut lon le banga miti kho kul ko pi mala hui mo mut lon le thei de hi di ai mi him te hi ti taw te ho inam sung wa hi Christians i ta we banga adet lo tam ta hi che ta san phon do ti taw te nang Krista pathin hin chapan hi ti phung do lo hi tama tam phung do thei lo so cha polin hagau chine chan ta matir hagau thing lam jong kai he ti hota banga so he che nang Krista Messiah pathin hin chapan hi ti phung do thelo tam ta na lai so e pakai chu Jesus ko ham tele ama chu he khati he is pate Christian te pathin he ai lo lai chi khati he ti sei thei tam ta amai wang nang ding changwal ta Jesus chu mi him chapa si pi ham koi ham naki phon do mong tam ti chu question thu pi ta ai hizna phone do teng le nang sunga so hobung ki phut pan ge de chuti ma sang sia cho ta san na ta san di ta na phone do ta ka sia cho nang hobung mi hi poi ti ye ale si hin ko wa hi na hele hi chi ta san phone do hi chi ta san phone do jara hobung ki phut do hin ya ji ta san ti hi phang chai phone do nga ye e hon chon sit phone do wang bol ji we